Rest away.
Niwaw, manulian tu poinin ko kusanat kaisak, rutungataw lukayang way pakunan Pohnpei, nan uyakupur toror karyasak limawat. Ranwat niyapang mas riyasak silu, paran kaunor yakit riyasak silu, o ranwat uyaran kapayawan uyakupur tororwat. Thailand kakan katla mo Thailand patroan Thailand katta, o amen uya sabulme. Kapyung pangupuran kaun. Rakat di kalangan ng senator ko, Trail Katlamontay. Ibaan ko na sa Chief Clerk kung lukuran markan, the roll call. Senator Hudson Abram. Imay. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui. A. Senator Ricky Carl. Senator Tucker T. Daniel. Amen. Senator Sonse A. Edgar. Nine. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Brian Pietside. Amen. Senator Jack S. Harris. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. A. Senator Alfredson Latorre. Patumat mine. Senator Sendelina Leca. Amen. Senator Mikael Mike Loyola. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Senator Earlyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Net. Yet ngay may. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Mitaro A. Simina. Amen. Senator Jason A. Walter. Amen. Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. ang sansal ng record ma, Vice Speaker Michael, excuse. O pwede kaya sansal mag-try sa bulman ka quorum, akmaitang kuraya po yung kakulian try tiyo, ya, sa bulman try sa karatan kapyung. Melel, kayo po ni Pang, kupuran, raksoko, wawalak pang kupuran, isyoko, wawan ko sa bulmar, likant ko, nanalang ko, naangkaniyay ko. Wow, toro, lapalap kay ti koros nan balian tiyak, momocho government, melel, local or national government, state government, wawan ki melel, kabinayan ko, the Honorable Oliver, wawan ki karyawan kabina, the Honorable Yawanis, wawan ki siyong ko pong lapalap, Joseph, yung amoy siyong ko pong kan, koros, wasak siya, wawan ki melel floor leader, Honorable Senator Kan Koros, lang Samoro Oloyso Sericho, so masakan. Melel lapalap Kan Koros nan Chamber Watch. Ibilmen po na siya, wow ni Melel business community. They ride, wali even business kan mayang pateng chain nan kuya kupuran ran watch. Wow ni Melel Pohnpei Koros, Kalap Watch, Tagapaypay kan, nan wail out kan ang samba. Rakat o pateng wali even mail kan nan Uya kupur toror karya sa klimawat. Jalan kagan katlamotay laipan po na sa floor leader. Kalanganin kamu maing Mr. Speaker. Kamu kupura bo ejungwal sekarang kapung awawan kak pacayang aja. Magamulian ketiar mo kumot kesembal wat so tanaway nanwawe. Wasaksit ejungwal wawan kan kamu Speaker. Wawan ki Honorable Senator Kan Koros. Bilmen wawan ki Israel kan mayang pacayang child. Mesang ranwat nan wasan meeting. Speaker ipacang ran maun kapung men Pohnpei Koros nailil relkan me pacang child. Nan men kapesa kan. Agam kupuria mang Mr. Speaker mo na iban pacon yata kamu kitayin kak kapesa irailakan me pacang child
melil business community me pachang jail mesang ranut pagi karape o Israel buat meyangaki Rich Adams, Denise Boylan, Yvonne Hawkins, Malgubura isu bajuan lang-langkan, Eugene Panglinan, Ron Panglinan, o Simon Mix, pachang Israel kan me pachang Israel yang jail ranut men pagdak jalan kasamong Israel ulapun. Privilege motion, Speaker. Kalangan floor leader po yung kamagatin po na siya kamkolokolat sa floor. Kalangan Speaker, me pilpachang Israel po ay Officer Soram o Officer Pablo, imen pagdak jalan kasamong Israel ulapun. Kalangan kami floor leader. Speaker nuwa men pacuan segera mut kesembaluan pagi jalan ka kapandala watawat walal dan sama jail channel pagkaryaman. Karyaman. Diyan sila mga kamagutok Thailand kapantala sa bulman Thailand watawat walal dan channel karos mo utung kamaguto masaniyay Pwuhng masanicho kamagut po itarok tayo kapantala sa bulman Thailand watawat walal dan channel. Kami floor leader. Speaker nuwa imen pacuan yata kamaguto pagi modern leseu Jarwajan kak suspend order of business o katilang ban item na V6 o 8 may kaptulungan pagpag o pamataan ko sunod kan. Karyaman. Saan sila mga kamagito o tayo katkatir po ng V6 o 8 yayan son introduce bill kan the resolution kan. Kami Senator Ned, Senator Pahrek, Senator kan Koros Masyalar Aktail Katla motai loy pampleo po na sa floor leader. Kalangan Speaker kay sabali tungal sigara nuwa imen beliau segera mut kesembaluan o pagik jalan suspend order of business o katiang ban order of the day may standing committee report. Diyan sila mga kamagutok Thailand katiyan pan order of the day yay standing committee report. O tayo katkatir pan standing committee report. Iban po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number Papki Walisak Walula and Risak Silu Mepet. Oversight hearing on the spelling bee contest to be held in Guam. Sang Salmoy Committee on Education. At saan sila mga report Papki Walisak Walula and Risak Silu report taban report long sang Committee on Education karitay man po na sa Madam Chair Senator Leka. Kalangan may Mr. Speaker, namuni van yang pacho. Wow, men pacho ang pakita may saratan wow, okay po niyang kakpacho ang atse sa pulumumyo sa salir nila. One can go my Speaker yung mga Chief, Floor Leader Abraham, Honorable Members, Karos may patren sa pagkay uyala malamin ranwich, non-calorie o men kape sa chicken. Wow, may Mr. Speaker, men ulianti sa Committee on Education, o paki molwa changka kataro po standing committee report babu ki walisak walu la penial risak silu sa parliament kita paki Karyaman. Saan sila mga kamagut masan sila sa Senator Leka Thailand katiyan ang masanapan report Papki walisak walu la penial risak silu sa parliament kita. Karos mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut po itarok tayo katkat ng masanapan report. Senator Leka. Kalangan may Mr. Speaker, Nioralap, Standing Committee Report Watch may danlong nan mall watch floor motion yo, and I quote, me pit sa bulachay sarikay me ban patrol Guam, me ban Pohnpei ang spelling bee, o me kakache mie anan bensen chan kak katokela tame mie, poselo watch and kak weta, end quote. Ni KAPWARESOU sa Committee on Education tola o Luket o Uliban Director and Kampang Kamarain Chief Division of Primary Education Chief Ramirez Board and Education Essential Secretariat Ward Pwuhng Uliban Budget Officer o Director in Educational Talent Search Program Rita Harris
Other family matters, she was not able to attend, but required informations were provided. Essential sa Committee on Education, Ms. Spelling Bee have been on for several years now. Education talent search me Bukoki. Education talent search is under COM FSM or with the collaboration of Pohnpei Rotary Club. Or Pilkak Sansal me, it's open to all the public schools. Wave school me Pacheng, they register with TSP fees karos Rotary Club me apad. O Pilkak Sansal me, the competitions, it's usually among the elementary school levels, and after that, Rakinut go up to state level. During the state levels competition, whoever wins or whichever schools wins, iraimakin William Pohnpei ang regional spelling bee in Guam. Imakareta for which we are fortunate to have 4 winners may represent Pohnpei on the regional spelling bee in Guam. TSP may be in charge of this. All the educational talent search program students were sponsored by education talent search program. In Kaksansal, there is an attachment that, specific is oral beta tame anan. Sang ni Karabo with a speaker, honorable members, essential me anan pen supplement on Pwuhng Education School or chaperones me ban attend to the regional spelling bee in Guam. Ni oralap may Mr. Speaker, kalangan. Kalangan ng kawewe sang Senator Leka. Mietra mas na pen report. Speaker. Kamu Senator Joseph. Kalakanan ko may speaker. Jungal sa karatan kapung kay po ni wow. Ang kakpatya mo kumulian kitir mo mo tuwa. Katukay kiyang wasakan mo kunagan toke. Ortanan mo mo de jungal wow kin komi. Floor leader o honorable member kan karusi. Bilman yang patya kasamo kapung ang toke business community me catch pajonan gallery member kan. Mayang speaker, ngayon pa siya yata floor motion wo. Pwede bin kairi walad ngay Senator Karsang sabatakin sa latakban. Memeniyang pa siya. Pwede kaya chungol siri the Chun school me kana anuin Pohnpei ong spelling bee and Pahrek. Ernan chungol silukowo ma ngayon Senator Karkak yang siya rapakita siya kan me kakanyang apali inangiyo. Epil pacawan me epang kakan pukok ya jungal ticket pay na jungal change ma sagak pacawan yang jungal pocket money. Rewi email datay songan po na siya ki legislature masuk ko nang pwede kahit ni siya mabanyang pacawan. Via seri kay school chay kan o patyang sumpatang kay siyang ni school chay kan anway chay. Dari masang sa attachment. May istuman patawan sapong nagawang program which can sponsor or funded sang Pohnpei Rotary Club. May istuman patawan sapong. May nagkachingka pong iya. Pokalang apolipan program talent search program TSP. And then tuan TSP ang napali program o unsagla serip kan makanyang poita may yang kanyang program imer pukok serip makanyang poita sa yang program no ang pralang penene o sawasakan maraging kakaliti ay ray mapukok mo iran pabam yung medyo ngalan ko masuk ko nang kacay Mallet State Government pwede sa macay sirupukat repatyosan ng public school system amoy na ko nang chayan ka kulcho kita kahit yakin chorus ekis chaya chapuan siya wasa aray silok la paliyo apoy yung bilka kakis kawasak dami pa sa netay ng floor motion na kahit yun pwede menu tata pwede pala school in Pohnpei yung siyak kunang Mallet
government and yang pay yang ap mele sa macay kampan kamarain ren kin kawai to yaw mo na chay bangka kan yang show siya kakelay liala sa kon mo program ko alangan my speaker Kailangan Senator Joseph o ngiran kapatabat Mesansaler. Mieto masanaban. Kami Senator Simina. Siang diirakan mesansal mo ay tunggal sa karatan wow kapatapat sen patreng siapul mo mi metianger Pwuhng komi floor leader and honorable members karusian. Pwegi iran kawit mesansal sanger Chairman Riemen mepit tamag dahil masan yan susut nuya kamakitin close masan pedugwa. Speaker, kagyan pa tumon close? Mohon ibano tingti masanabak. Maguburain po na siya Senator Movic. Kami Senator Movic. Kailangan, Mr. Speaker, muna iban pa ito ay sungol sa karatan kay paniyawan pa ito ang tama komtiyong kiyon nilang. Protong nan mumutwot ay sungol sa karatan kay paniyawan wow bang ko promo, Mr. Speaker. Floor, Honorable Senator Kan Korusio. O patong koros mayam patong trailan kalorila ran what business community o atel tungal staff akan. Speaker tame imenyang patuan iko sambal ki iram magtay patuan na isa what pwede iko sambalong atel tungal serlikan. Reporter pak funding esato mo manitan pak rin tuwan ta magtay kinasa online funding request. Pilihan na tachiyang funding ya amount o ya wasam mo ni pambatro sang ya pwe ako sampal ko tayo na pali ay ito mo magtay pa na pali yan mo kan mamiya mi ko wait long ni sangan mo man pakpak ni tayo na pali ki patotan sent ari may men ka wait ki payment chairman in education and mo na apaliyata pagpag kailangan. Speaker. Essential me concern wo pagpagan mo ni Mia Absote Bill. Kamela me Chairman in Finance o Education kauna pataran ni dolong kamagati. Mon Ivan entertain motion of Ben po na si Senator Arthur. Kailangan ng promo yun, Mr. Speaker. Muna ibang pacho, pacho yung sa bulungan tungal sa kartaan. Wow, kay po ni Mechiyang nilang medal Pwuhng kun komo in anmaluwat. Medal floor, members, so yung akiray lang kami pacho yung child. Mr. Speaker, mo mamunay ka sa report, kasalal siyang Madam Chair, iminwewagi siya mo pagbagwa siya to kaya siya public school. Tamas siya include so siya private school yang ay may man kalalapag tayo banda bali siya public school irailakan man pa siya ng public school private school siya so siya mo tayo so siya man piliyang consider ang bil kabatsa-batsa yung pagbagwa kailangan Mr. Speaker. Makatang kupura pagi ami air motion ng rutung timasan ba may kupura ipan entertain motion na mas to po itak kay kat-katan mas ira kasampal yung masansan. Point of privilege, Mr. Speaker. Kami Senator Carr. Kung kuburay tungal sa karan wow melel kay pwede yan pati ang sabol mo patoyar nilang ay tungal Pwuhng kun kami. Pwuhng ki Vice Speaker kabar-war ko mo ngangan olin tatak man na deten so te pati ang apa pati ang kaya pon radio ay tungal Pwuhng ki floor leader honorable member kan lukaya wow tiray kan me pati ang kaya nan kalari. My speaker menen sansalde may yang uyalam-alam and may sangaranwat kalangan. Kalangan Luke record and reflect my Senator Carl yang patrang uya kupuran ranwat. Mga kupura imay patrawan pagi mayor motion in rutung timasan be iban entertain motion unless ma ime katkilon de patrawan long motion in rutung timasan be withdraw pagkailan kakan katrenan masin pe ro hari yaduan Senator Simina. Kailangan Speaker main iraga sampal magdahil mamasan yan subject kawit makum kawit kia ibang yang motion in withdraw pwangkak miya iragan mabangkak sansan sang irail member kan ma concern pit
iren irawat magdal mamasan yan suot. Rini kargawat gawiya motion and then withdraw jungal motion ng dahil close masan panirawat. Kailangan ko promise Senator Simina pwede kubur mamiya pwede withdrawer motion ng rachungitiya sabul matay masan ng irakasambawat open te o ban po na sa Senator Joseph the Senator Leka o kayo naman basan sa Senator Arto. Kamuy. Kailangan may speaker. Ong kayo naman sa Madam Chair Movic. And sa insal manan korong-orong ipatawan yang patseng o paytek toko lang director in education ma soja cheche nan campaign education me pagkakanapaliki anan wacha sapeng meso soja sabil tawla o pil menality kay den director in education chief of elementary may papatungan sapo sabil tawla o song aleti ya aray chungal patching program which other than coordinating activity which ari moment mebil short dai momebil pachuan aleti ari alayang ye matamataw yu masu ko na ran pagpag luyaw yang ran masu ko na ran songan puralaw songan check masu ko na campaign education and yang patching isongan mo yung ye sa matay sari ka bangan poita dahil patching nuunsak kahit ten silent sapol man kita chungalan ki pukon coordination ari maing speaker ay may kaksapan ki Madam Chair Movic me ong chair me paytek pa uya kampaw sapang mesocha ari tama ban uyawi ban mi to talk yu kayang ka chay pan masani pan ari kena kachkiyang kuracay aong iran kayo naman sa sang Senator Artui and sa insal me sir mo poita ako whether it's from the public school the private school ay ray me panalip sa waswaj area sa insal me soche sir isang private school yang poita may suba jowan marapiliang rayang contest with the show ari sir mo poita ako ay mo muni is pan patoka and kak sa insal me everybody that participates me poita autan muni me pan pachota o pan patoka right chorus regardless ma private public ay may kak sa was ko yemen taki Madam Chair lekan kak kawesak ma miwas sa susunod wewa kailangan Senator Joseph yield floor on Senator Leka. Thank you, Senator Joseph. Thank you, Speaker. If I may, and kakachapatren tami sansel sang Senator Joseph. As of last year, Catholic school participated, o irail me pilaleti, but because of COVID-19, they were not able to go arabang patren this year. O tami sansel Catholic volunteered to sponsor everything. Thank you. Kailangan Speaker kawewekan mamiyayer miyado masan pa kamuy Senator Simina. bagi gudal mamasani mapetsen niya kawit yung muna trail trabiata masan kan irawat kawit yung bagi uya annual event ng school dari kawit ma patroyang Department of Education bagi trail miminan ansyun budget called apali budget on fiscal year 24 kawit ma patroyang Department of Education apa what we are like shen bil budget whether par karus arai bagi arai chai bil brang appropriate money bangka kapali ri ka wait me patro yang Department of Education kwente bil nan par ko tak chai bil brang pag what bil dalatong nan momot what chai bil kachi imin patro wanto me bangka guya iran ka wait ong an set chai nanan imit bagi magdai lang kapali la main nan par ko boto kawit me biyer ng kakapali kalang Kailangan masular sa Senator Simina iban po na sa Senator Pahrek. Siguro men barunan common matega common May kubura pag yung Thailand komal ma Taiwan komal ki siya kan limaw. kalang
Ero try Kadkadaur and Masinabin report. Major Masinabin report. Pagpagtaro karayaman trial and return to Masinabin report. Koros Mautung Kamagito Masani A. Pwuhng Masani Show. Kamagit Paitaro trial return to Masinabin report. Koros Mautung trial and Sabulman Gita report. Pap Koalisa Kwalu Lebnya Riasak Shilu Masani A. Pwuhng Masani Show. Kamagit Paitaro trial Sabulman Gita report. Pap Koalisa Kwalu Lebnya Riasak Shilu Ranwat. Mesang Committee on Education. Chief. Sula, Mr. Speaker. Sila Raipan Puna sa floor leader. Kalangan Speaker kasabali jungal sikaran wow. Mang Mr. Speaker men wow pacuan yata kamagudo bagi mut kesembalu jan suspend order of business o ketiang ban nempe seksilu mayai unfinished business. Kariaman. Chan salama kamagudo Thailand katian nembe isak silu yay unfinished business. Kaigat katir pan nembe isak silu yay unfinished business. Iban Puna sa Chief Clerk. Legislature Resolution number Appeal May sa Pwuhng and Reorganization Legislature Draft 1. A proposal for resolution requesting the Office of the Pohnpei Public Auditor to conduct a thorough audit of the Pohnpei State's investments in the Caroline Fisheries Corporation for adoption. Chan salama kamutan ko sa network report long sang Committee in R&D karatay Iban Puna sa Chairman in R&D Senator Walter. Kalanganan kurang memang speaker. Monai ban paco, cuma luawan paco macam. Sekarang kau ni wow macam yang ermoy, nama saya mula malam cuma wow kami. On the floor, honorable members kan korus paco mera leadership. Wow kir wajiban business kan mayang paco yang jalan kalari cuma kapung Pwuhng. Amai kak pergi di sama lain so yang paco yang kecilan boleh lama-lama ramai. Mayang Mr. Speaker, monai ban pacola tola nanay jungal ko Chairman R&D. Man wajan tu committee yo yataw kamagut momotan po kata. Legislature Resolution number opkul may sa kuwano laban niya sa Riau NT1 o Kamanala may Mr. Speaker. Pagkariyaman. Kariaman. Chan salama kamagut sang Chairman in R&D Thailand katian and Masinabin kamumutan ko sa kamumutan Resolution number Kilometer Kwano Lebanari Isak Riau LT1 o Sabulman kita. Koros mautung kamaguto Masani A. Pwuhng Masani Show kamagut po itak tayo katkat nan Masanabe. Miya Masanabe? Yan kak tola o laba kamudan resolution which niyaralap mayang speaker. Pagpagi sa majay option public auditor and kak conduct a thorough audit of Pohnpei State's investment in Caroline Fisheries Corporation. Speaker, essential ma corporation which jab kita morning government kail sang may chuban sa pong nan resolution na pachawan na 1999. Corporation which kokotasang ni pailagay o it's governed by a board o essential ma Pohnpei State Government yang shareholder we jay chungalan kita sa palman ki percent paisa kayo. Speaker, kamatawad pari lagi auditor's office and to chukang or raptong mall which medal legislature ruinsak ya sa walmachay dividend kan o bookkeeping mamiminan pong nan corporation which may Mr. Speaker. Ay match ni Aralab mega kwalyang kiti sa committee o sa karkita kalangan ko promo speaker o members. Miya Masinabin kamumutan resolution. Speaker, Kamu Senator Walter. ni wow membaca nung yataw ka magit floor amendment. Chanan wala malam ko po kata floor amendment number of PC sa kulma wala banya react sila. Kagariyaman. Chan salamu kamagutok Thailand katian nan Masinabin floor amendment of PC sa Dimao lebanya react silu ong nan Masinabin kamumutan resolution. Koros mautung kamagutok Masani A. Pwuhng Masani Show
Maasanape, Speaker reorganization wag taglawat sa span be it resolved clause ni Captain Resolution Pachowan 10th regular session. Magchay koros muangi magchay kachkach na 25th special session. Ay kawait pen floor amendment watch o sa pagkimol watch ang pukataw kamanayang imben kamubataw watch o ang uyasang pachosang LT1 o pachotiyang LT2. Kalangan Speaker. Close. Achular Maasanape, Iban Pona, Kamugat, Titan Rutungiti, Maasanapan floor amendment, Koros Motum Kamugato, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamugat Poitar, Uktai Rutungitir, Masanapan floor amendment, Koros Motum Titan Sabulman Kita, floor amendment of Kulimasak, Abkisisak Limau, Lebnier Yasak Silu, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamugat Poitar, Uktai Sabulman Kita, floor amendment. Speaker. Miyata Maasanapan, Kamumutan resolution of Kulimasak Wano, Lebnier Yasak Riyam. Speaker. Kamui, Senator Joseph. Kalangan maing speaker, yung kakbachang regional chairman o kasaleta tame yang pachuan chung kita resolution watch. Kayo, melel public auditor and kaksawa so kainan na pa na reports maging pachosang sa pulmachayal kampaan muni o report maging pachosang CFC mapit dividend. When ansho you sa songan kasusong pa na report ko ay sucho duwa pa na. Erma public auditor pan kagan sawas o songan rup o songan reconcile sin sucho duwa pa na kan mamiyanan report riyaw. Mga eme pachon pa pa report pa nanan duwa pa na. At amagin salsala to sang sa pamajay kampaan mo ni nagis wag sang dame CFC pilkin report kito. Ayay mas main speaker may men kabasay. Kailangan Ren Kapatabat Memiya San Senator Joseph Masular ay pampuna si Senator Exide. Kailangan main Mr. Speaker ay sakarang kay punya wow ang pachang dyan sa karir nilang wow ko main Mr. Speaker yung guci. Floor leader from our senators kan o Melel Business Community. Amin naman pachang ng reportage na ikis pa ikasal ka pain chay pa natin ti pain na chay partner. So third partner pa natin ti rail po. Pasang na. It's just same department. Chay partner sa business venture. Chay suka pain pilta pain ni chay auditor auditi a chay partner. Mumukitin conflict of interest. Utan third partner pa natin. Pwede chay partner. I-meme ng kasaletahan mo. Kung ang third party man natin, kantan pink child. I-meme ng kapityangan dyan mo. Sigar kalangan. Masular sang Senator Exide, Miyata Maasanapan resolution. Masular ay pampuna sa Kamugat Memiyak, Titan Rutungiti Maasanapan, Koros Mautung, Kamugat and Rutungiti Maasanapan, Masaniyay, Pwuhng, Masanisyo, Kamugat Poitar, Oktay Rutungitiar, Masanapan resolution. Muna tayo ban katla usus ko resolution what po yung amendment ay ban rule, masabal matay rule may require duplication and sality, pagtayo lang kagan katla. O resolution number of kilometer kwano, laban niya Yesak Riyaw, LT1, Uyalar, LT2. Koros mautung Kamumutan resolution of kilometer kwano, laban niya Yesak Riyaw, LT2, Kawata, Ninleba Palimaon, and sansalang way pokon masabal matay tatok tauchu song kamumutan resolution of kilometer kwano laban niya Yesak Riyaw LT2 A usus Yesak o amend mesudayang te abstain.
Chief Clerk. Legislature Resolution number Pwuhng Legislature Draft 1. A proposal for resolution amending Rule 1I of the Permanent Rules of Procedure of the Pohnpei Legislature pertaining to the reorganization of the legislature for adoption. Chancellor Mohammed Kamumutan Resolution Watch propose long sang committee in JNCO Karatay Pantono sa Chairman in JNCO Senator Edward. Lahan Speaker ay tungalwaw kapatabat melel patrang sa buong sakaratan kay Gwani Wawlap na niya Morgan Komi floor member kan o Israel men Pohnpei kan may ang patrang trial may isang ranet melel lan chamber o masliki nuwaw imen patawan wulianti sa ulmi campaign chayan ko o tawan long kamagatiyo motwatan Kadkadaur resolution to kamumutan resolution of kuwanay sa kuno level niya V6AH LT1 o kamanalan. Chancellor Mohammed Kamagatok Thailand Katianan Mahasanaban kamumutan resolution of kuwanay sa kuno level niya V6AH LT1 o sabulman kita. Koros mo utong kamagatok masani ay Pwuhng masani show motion po itarok sa ikatnan masanaban resolution. Mr. Speaker. Kamu Senator Edwin. Ay galaan, Mr. Speaker. Mo inirawat mo in puro selier nan bunga trial. O mo ina kunanga trialan tola o kosenadi pura trial met pitta essential. Mo ina essential mo me kamumutan resolution what song-songan kaprelong provision yo me patuisan ang legislature na 8 legislature may kuyapen pilkoson kosonay kitail ti ansyukan me legislature pan pepe me koneng koson sa palang kakamuyaw what ki pileo organized or reorganized legislature. Mr. Speaker, irawat imi patawan kay tira kapiyo me pileo ba ang patolong ng salong metray rule patuloy isang anso bisang malar o pileo patrol kamutawat withdraw isang ng committee o utaan na place ng kalendar o may na buwagya tayo sutra apali pokokto lelramot ay pileo pasong tan taylang kakapali la sang tama uya pileo kamumataw taylang kakaprelong tama niya nan sa matay ro. Mr. Speaker, mo in kawawa pa melap iba tuwan me wong gatail rawat pan uyay rayo mutan tay banana matmatawlol mabang ko na ng totok so apnanan siya makamit ka ro essential na report yay kami di kaway Thailand kakataw. Mr. Speaker, irawat yay patuwang kasaleta na umuan pa ang gamangguro ibang report kay mag-Thailand recommend na patuyo ang kakate and affect pain ngay yay apali committee yo o AWWIA. Are mo yay patuwang kamelele mo in irawat utana patronan sa matay rule for a reason in the first place. Wagi trial kan maale di kokorokoro likin momotwat ku trialan tata kukokan ag trialan kak trialan bilka kautiyam o apali kukokan ni momyo me ba bil kolang soran tatok nan momotwat main tame pileu patro kilong na nan suwat main bil sansal o istuan bil patro me udan main chawal madrail meeting kayan so main sila kol udan woben nan momotwat
reorganization Thailand kak main patuan me kot me pan Thailand kin kupuramau me aramas to wi pakon bilyang korkoronga mamangi tak Thailu ya wasat re me kot me pan kaken patronan sabul me trial rule me pan bil yang trial kan me patuan ya ulia to wasat Thailand kak bil pol pura trial anan sukan makoneng Thailand pol pura trial an sukan makatayana kolokol wow an sukan makoneng Thailand kak ante Thailand bil uyata momiyo me koi pakon bil pan sila songkan ke trial ong to tongkan makatay patron uya songkan ke trial mo trial wasat are Mr. Speaker mo ina koneng trial na pali makatay bana leta kasilel mau ma bil pan sutra le alalta bil mo bo uya ban to mo mon sabul matay to met mo ina kay tin me akot makatay bil nok bil mamasan waray kit dia kau mematan flora menu me bayang patreng trainak bil kotoropo trek ma konangan kapata patreng api met kamu mutawat Mr. Speaker kalangan ng Senator Edwin Mieto Masin Ben kamu Senator Cor Kailangan may speaker ikesa pali sa karan wakan kupurakan koros kalau dia kapung ki kawai tin chairman in chayan ko ang nanira kasampal wat ibil kalau dia yuang kawai na miya pergi kamelala me uyapen tatago te patolong uyapen tatago me elayang kawai tu te patoi sanan rule ete mamala Kosantin Legislature met toke aramasemen. Maemen me patuan long kawait wat me sote mi pan appointment report in committee chayan ko o appoint long numagalagal main asute ban wiya ira kasapurupur. Ero kom kupura weki kawait in chairman in chayan ko Pwuhng ki o ay sakar mesi ko ang tuan kami tu buat ay sign o padawan tu meso do uchong anu wow imen padawan long floor amendment and kalau je kawin memianan arai tungal report apa ki ay kasambal ki sana mawan memot kasambal wat niaso mekin santia ama emen ban chow ya kamageten wuketek awiya pen wuketala en bil non bangai en kakwa ututin pagi silu the 3/4 member in legislature akaiten simple majority erekom kupura I padawan met pwede kawin mamiyasang chairman in chayan ko anuwawo karakarak katialan ka katiyang nan masen pen ay tungal floor amendment na bewapuki sisa kayo laban niyari ay saksilu kalangan speaker pagpagtaro karyaman talang katiyan masen pen floor amendment of kisisa kayo laban niyari ay saksilu nan masen pen resolution Koros mo ujung kamaguto masani ay Pwuhng masani so motion po itar o kat nan masani pen floor amendment. Kalangan may speaker nimot ay tungal floor amendment and kag ukitala page line reisa keu and kamungutan resolution patuan ay isang majority o patuan longang 3/4 ay kamungutan ukitaglaman miyamet kalangan may speaker Miyatra masani pen floor amendment. Kamagit ben Thailand supplement kita floor amendment pagkakariyaman.
Pagpagtaro karyaman Thailand retungi o sabulman kita floor amendment koros mautung kamagito masani ay uang masani so motion po itaro tayo retungi masani ben floor amendment koros mautung Thailand sabulman kita floor amendment of kisi sa keo lebenyari sa silu masani ay uang masani so motion po itaw tayo sa bulman kita floor amendment of kisi sa keo lebenyari sa sidu. Miyete masana pen Motion to close debate. Speaker. Speaker. Katiyang Awi Senator Movic. Senator Movic. Kalangan Speaker. Pasabala ito ng Sekretary mo. Kasampal ka iran mag-tribet patrol lang sa wato sa dami o para-paratan na ni Rowat. Pwimi patrol na iyo. Ngayon isidro kataban ki amendment mamiya te tame tan patrol ngongan kamumatan resolution mo. Pwede filmiya tools available yung katrail na legislature. Katrail ng tawla o yak kamukit mag-trail mamiya by Point of motion. order, Mr. Speaker. By motion, te tamang training niya. Ay may men kasalitan no kan. Pues eso tra na nagtrailen mamasa ni te patpatroan issue tawla. Trail ka kaya mo indro tungan te masan ba te patron issue o tawla sa ngayon. Kalangan. Kam kubura Senator Net wachansal magtrail isaik po na sa motion mamiya in retungiti masana ben resolution. Magatun kubura ipatawan wawani ko kupuran Israel may introduce resolution would have may mangi wagitaglan rule mapitata reorg ewiya may kotiyo may ninin kasumpal reorg essential metapin morinata ikunu susta onan likopen par pakatariyaw nan termeo Kamagit mami uya answer what Thailand reorg anytime. Hari may katun kubura kawait masansal matana wow o bangkolokol stability in legislature ikamelal niya kawait asura panpo asura melal o asura koneng niya uya sabul mo may speaker. Masansal ma rule patrawan Sansal me men officer me emen ketail kamelele me solar uya puko mianan rule uya ben Kadkadaur tiara masmeno uya pewo kamelele me mier nan rule o Kadkadaur aketailen reorg nan ran koros nan week koros nan sompung koros puki emen matematawan me te riyaman matematawan reorger agjalan katlalale ikamelele mesrupan kolokoleng wow o dikilik en ketail kuliya pekan me aramas usatong ketail nan mumutput area ejungal met mentate amendment bil patro yang ketail laletar amni tuane uya sabul mamail speaker ipatro wantai rawat ikamelele me surupan kamau yala sabul matrail minimum o ye openen tatok abang kareta pengepeng o kia taipan men komogiter men officer the reorg meaning sangat speaker ko tilal chairman kan taipan apali hari ipatruan tay tunggal mata-mata o may kubure mata-mata wat ni uya speaker o iman kolokol dikit ko wow may bang kubure iban patruan sansali kay tunggal PPM o isrupan o tungata kamagutwat alangan Speaker. Kamu Senator Cor. Kailangan may speaker in pinauta kalupwa karabe may kamera lam sangan kawid so na miyag patuloy isang nan riya kita isak riyaw pwede nan rule patuan reorganization ban huyaw bak riyaw nan par nan eutian tatok karatan legislature o murin sambar riyaw reorganization Merel kawidin Honorable Senator Moffat me answer men me officer men sudah huyaw buko
akak kasapulti nintuan kuya bentatag merol kasaneti ap ikalep nan kamu mata me patapan kupurata lansawat patuan reorganization mawawaki ma kada sebe Honorable Senator Ned mesudiyang patronan officer Waranwa di kalep sudiyang maamin ka magit reorganization ay surupan sa erata speaker apan sa erata speaker, vice speaker, floor leader, chairman ka chorus bilyang aki vice chairman ka ari i kamelala matatawad pa minisangan momo awudag lang man miya and 3/4 pamak daypan session chorus Senator Ned pangkamagit reorganization kalangan my speaker Speaker. Kalangan. Miyata masanaban resolution. Motion closed. Speaker. Speaker. Dahil may kupuray paan po na sa Senator Pahrek o ngayon po na sa your motion na niya. Magatong kupuray dahil sa bulman ko, wow, kanya. Kamoy Senator Pahrek. Kalangan, Mr. Speaker. Muna iban patroy men batreng Sekretarian Wawan met cenger moy. Pilwiya itron Sekretarian Kapwuhng. Wegi kubur kalangan betoga amendment trail. Pinman wan pin kamui speaker on the floor. Oh, honorable members chorus. He Kadkadaur Kapwuhng ki statement में Kadkadaur German chain को पढ़वान था इस Kadkadaur Kapwuhng की floor amendment में पढ़ो लोग संग्रहण amend Kadkadaur colleague संग वेट material ये जब पढ़वान था में तिप्सवत नौकसान शुद्ध की अब Idiarda mention ran what Magdalban Mazani and Journal Maban in Jungda motion Sangra ritual German Churgariaman Magdal Dolo Tail Mazani Magdal Table letter floor amendment me Pwuhng Churumago Gatal where inagin reorganization and gawiawi and sugoros to do it each nambel with loudla. Re Shirabaruan ma Shuba mil pant to a trial. I pantag where kainame. Sangni Ibaruan wrong Kawidin a dual German chain go or I dual Janak. Even baron ita motion yuma apan kak kuyawidan sa wood. Senator Pahrek, kom kupura, Senator Chancel Memir motion charity masan ito alal tao. Ma sudaga ka kuyan sa wood taban katlan ano shoes. ma sudaga ka may imentag mo tayo komal sinasubis. Dahil kamal.
Dahil sa baler o pwede kasampal sa pulmatail resolution masang-masang bukit sa pulmatail rule ang taypan ususin roll call o mo na taypan ususin roll call ay pan rule sa pulmatail rule makin require sality and duplication pan sality o resolution number apukuan isa kuno labaniyari isa silu LT1 panguyalar LT2 niya tayo sa pulman kitar floor amendment namin. Hari pagi tayo retugitir mas na pa ay pan po na sa chief clerk o ngusus paros mautung bukitaklan rule and sabang A masoto utung and sabang show te abstain ngak sansa. Roll call. Senator Abram, So, Senator Abis, Senator Artui, Niwao, so Senator Carl, Wow, my chief clerk, so. Senator Daniel, Senator Edgar, So, Senator Edmund, hey, Senator Edwin, Amen. Senator Edsite, So, Senator Johnson, So. Senator Joseph, Hey, Senator La Torre,
Hey. Senator Leka, Senator Loyola, Senator Ludwig, So, Senator Movic, amen. Senator Net, Wow, Karagarak, Shoto Ulul, Senator Perez, So, Senator Simla, So. Senator Walcher, Amen. Senator Loyola, Mr. Speaker. Sansalang way pakon masabulmatay poita ta uchu song resolution number kuani sa kuno labniari sa silu LT1 usus A walu o usus A sa silu so met mawewe ranwat tayo sa supplement kita wukataklan rule te kamumatan resolution of kuani sa kuno labniari sa silu LT2 kalangan senator ko tayo katlamotay Speaker, Amoy, floor leader. kalangan kasabali jungal sekarang wow. Imen nuwawo karkarak kamakit mot kasambalwa jo pagik jalan kak ketiang ban ng basic pay may pil kalender pagkaryaman. Pagpagtaro karyaman tayo ng katiyang panpil calendar koros mautrong kamukito masani ay uwang masani so kamukit pa itaro tayo katkat panpil calendar o ipanpo na sa chief clerk. Legislature Bill Number Bab K. Sagisula and Risak Silu, Legislature Draft 1 Bill for an Act, amending still on number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2023 and for other purposes, ong ni Karyaw Kim Saklamawat. Saan po na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Kailangan ko may Madam Speaker ni Wawo Karakarak, yaman pata sa Pulmom Committee yun muni o kamagat ko mamot ka sa palwa challenge kak sa palaman kita kamamataan ko sunod ng papabuki ay sa gusto level niya rin sa ksulu masani o kadlangan karyaw o kim sa klan watawat tagal karyaman Saan lang mga kamagutok tayo ng katiyanan masanapan kamumatan ko sunod tapki ay sa kisu level niya rin sa ksilu LT1 hong karyaw o kim sa klan watawat. Karos mautong kamagutok masani ay uwang masani so kamagut po itak, tayo kat nan masanapan kamutan ko sunod. Kamu Senator Joseph. kailangan Mike Speaker kakliw kalupay ng kamatawat mamotwat san ka kamanatawan muni yun apalyala pong lan kupong hong chunta tokmen me kamaltisang kan sang nan kampan kamarain patpatson won chala rianan takit tuwabuki muni watsan kliw saisal me skaiteken muni kap apa pan patsosang pan item yu pan Office ng Attorney General y all others so patsuti nga napali ay ananwats ni oral up my speaker kalangan Senator Joseph Hong kawewe mamiyayar miyata masanapan pil. Speaker, Kamu floor leader. kalangan mang Mr. Speaker maway jungal kasabali jungal sekarang wow. Speaker, imen pazuan yata kamakito pagik jalan kak kataropoy floor amendment number
epkisisak tayo labanyal riyesak silu. Kariyaman. Chanchan memiyak kamagut kailan te ko supplement kita floor amendment of ki isisak payo labanyal riyesak silu koros mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut paitar ok tay kat nan masan pen floor amendment. Kamu Senator. Speaker, tay kamal ma. The floor leader. Apran. Tay. Tay kat nan masan pen floor amendment. Nuwa speaker men pajon ilma florong Senator Movik. Floor leader Gil Florong Senator Movik. Kalangan floor. Speaker, floor amendment number epkisisak tayo ng labanyal riyesak silu, tayo epkisisak kuno labanyal riyesak silu. Epkisisak payo labanyal riyesak silu. Ikak yang patrawan mayo copy po sa try ito line forward. Kalangan speaker, ibang kopre lang floor. Tay kat nan masan pen floor amendment. Kalangan. Kamu floor leader. Kalangan kasabali jungal yal riyesak silu ime songon amend LP number pabkisak isu labanyal riyesak silu LTAO. Niyarlap moniban pacoyong nan kawawaban pagpagwat sa angkak sansal me Chahil supplement kita standing committee report number pabki ulisak walu labanyal riyesak silu me itan procayan meril samajal sawas ong pagpen sawasin moni yung sulkan me ban pacang programming school yunan wen kuam me kawawa pe miayir aja jan jahil supplement kita ruboju ap miaja pikasal bagi sudah sansal sawasakan me ban itan samajal melel ruboju aime floor amendment epkisisak payu riyesak silu songon kau itu to pan promail en kak sansal me soso monikap pan to ninduan rob me uyawir mie tapin moni kai peita pan option speaker mel personnel me we karyang ilmanan ri pek me mie nen limagitan kak pacosang nan peitan monuwat o nen pan pacola santiang pan option speaker melel representation fund almagit pan pacola santiang pan division administration and budget puenkak apali anan karwarukan me selar monipan kair kawawarla puat mang speaker men pacuan kapung hong sabul memi office bagi ajajan saya kerja me saya salong pek me mia apom taulau apalialar nintuan mesansal ani oralap ai kawawa oralap an pacuan hitmet. Kalangan floor leader ong kawawa pen floor amendment. Kamu Senator Joseph. Kalangan may speaker yung kak pacang kawawa mesansal sang floor leader amela me petata speaker representation fund. And sansalang watch me niyan show me ngayo Madam Chair songon kotoki mapan kakan miya sawas cari kachkitong siri mapan pacola kuam koa pueki an show mochomochalai pacowan silgawi speaker al kawait rema bunian committee kak totok ari kawait masansalang sabmachay legal counsel me show Buning committee juga totok, ay may pangkakan totok ay supplement speaker representation. Replement kapeng kiyang speaker, kasi supplement kita na anukas kita. Wan mo nuot sa waswasang nan supplement representation. Buning magchay sungasungan kasalit yang lala men lewaw teta tama kasi kisang lala. Ay met may man kapatsayan. Kalangan dan kuburkan. Motion ay sa Kalangan Masalah ren masan pen rawat aiban pona se kamagut talian retung ti masan pen floor amendment paros mautung talian retung ti masan pen floor amendment of PC sak payo le menyari sak silu masan ie Pwuhng masan iso motion paitar ok tai retung tier masan pen floor amendment of PC sak payo le menyari sak silu
Horos mautung Thailand supplementary kita floor amendment of Kisichak Payo Labania Riachak Silu Masani A. Pwuhng Masani So. Motion Paitar of Thai supplementary kita floor amendment of Kisichak Payo Labania Riachak Silu. Miete Masanapen Kamamatan Kosenet. Masalara iban rejengti Masanapen Kamamatan Kosenet Papki Aisak Isu Labania Riachak Silu LT1 o Pwuhng Taiban Katlanan Usus Karyao came Saklan Watawat. I ban declare my supplementary rule may require duplication partiality or Kamamatan Kosenet Papki Isakisu Labnia Riachak Silu LT1 Panwayalar LT2. O Iban Ponase Chief Clerk or Usus and roll call. Senator Abraham. Aye. Senator Artui. Aye. Senator Carl. Same aye. Senator Daniel. Senator Edgar. Aye. Senator Edmund. Senator Edwin. Aye. Senator Edsai. Ong Serikaw, A. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. Aye. Senator Latorre. Aye. Senator Laka. Senator Loyola. Senator Ludwig. Senator Movic. Amen. Senator Neff. Senator Perez. Senator Simla. Amen. Senator Walcher. Senator Daniel. Senator Walcher. A. And Chansaleng we pokon pe supplementary tatok ta usu song Kamamatan Kosenet Papki Isakisu Labania Riachak Silu LT2 usus A ek tuamen ho abstainamen ranwat tay kamanalar Kamamatan Kosenet Papki Isakisu Labania Riachak Silu LT2. Chief. Legislature Bill Number Riapki Silisak Payo Line Riasakeo LD1 a bill for an act adding a new chapter to Title 39 of Pohnpei Code entitled Consumer Pricing Protection, amending Chapter 3 of Title 39 to provide consistency therewith and for other purposes. Only Kareo Kim Saklang Watawat. Chansan me Kamamatan Kosenet Wood report long sang committee in R&T karate ban ponase chairman o committee in R&T Senator Walter. Kalangan speaker ay wawan pepe Japan kupurakan. I pilcungalan ko wawong ear business community po kiyar. Yang child show yang kacang sa umaja wilam lang. Speaker nuwa membacong waldit sa committee in kirtan bayan way o yaw. Kamagit mamotan pokata kataropoy masa niyo kamanalan Karyaw o Kimsaklang Watawat. Kamutang Kosenet number Ryopki Riyasak Payo Labina Riyasak Utpagi Karyaman. Chan Salamaw Kamagutok Thailand Katianan Masanapan Kamamatan Kosenet Ryopki Silisak Payo Labina Riyasak LT1
o kajiyang nan karyaw o kem saklan ngotawat. Koros mautung kamaguto masani ay uong masani show kamagit paitar o tay kat nan masani pe. Speaker. Kan pagkakay komalman, may jungal floor amendment niyo. Tay kininta. Kamu Senator Carl. Tangan main speaker ika sepali sekarang wow. Tangan kupurakan koros. Imen wow karak-karak. Bagi kamu matawa dan kubulang kami di. Ban beliau cek dan salme floor amendment Perez, the Honorable Senator Perez, Padawan Masayakap, Kapul Pesang, Pilpanguya, Ire, Ma Aban Kupurpulang Committee, KU Karyao, and Sansal wasay tungalat patuyan nan report wood, kaita ngay masayan. Eu signature mi po na tungalat. Ari, and ka Kupurpulang Committee, kalangan may speaker. Pagkakaryaman. Muna iban po na sa motion na iban po na sa mga Senator Mofik. Kalangan speaker ko sa pala jungol sekretarian wow ang promise speaker floor o honorable members kan koros pilmen wow ki Lieutenant Governor Mapton kotlong bamba tong jail ranwat Mr. Speaker imen Pwede sang ni ko sambalin irokan maparata lan kamatang ko sa network o pitata kumakit maban affect private sector kan o yang monarail ban buya aral tatoken mepit pricing ikamilele me ekonong bo korong-korong ang lang private sector kan, retail store kan, o pitakikiti Pohnpei ong kasi business tukchungan ko Rusia weki, kamu matang ko sa network pan effect ko Rusia mo ya retailer. Sainsal may sotro korong uyang business kan, ari ka melele me ekonong melel. Madam, sa korong private sector. Ni may payo sa korong private sector calorie. Patrong jail ranwat Israel ko Rusia stana resto yang korong-korong. Ari Mr. Speaker, ikamelele meni ay sono jay king kamumita ko sonnet me ban effect sangan private sector te is go me ban effect udang jailana ren patrong korong-korong. Kjail upon klar wiata ko sonnet me armas mandri man bang complain ke me kot actual kawata ko sonnet pen address issue me armas complain ke. Isitro kamelele me ima konong kajailen muya. Pe emoman kajail ban kawatar ko sonnet yo me ban tawtila opil micromanage yang momon private sector aban ya rail pricing o rail tatok na rail business kan. Arimet me ipin we kini sang ni rokan me kasalitan Mr. Speaker ban paki kumatang ko sonnet ko en kapurpulang orenti o korong-korongan muya wi pitakiyati Pohnpei ponong business ko Rusia po sangan business ko Rustan affected time pa malel marketing niya sa kawate. Rabilanaan petro wanda rail pricing. So to discriminate sangan business ta mabang yang. Del kasi retail store nan way ka. Ariya konong en koronge korusia o aleti rail talikan ya rail issue kan mere anki o en apali tame pan konong consumers business kan. Ar kalangan imetu yang kamakatiyon kapurula kamdina renti. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Sansal may mayor motion and kapurpulang committee. Tayo show kat lang, tayo entertain mga motion ba miye? O, Mr. Speaker. Na mo na ipan entertain motion na kamu Senator Pwuhng. O, kailangan Mr. Speaker, kabinggiyang kamu yung bill mo itang bill kakiyang patuan. Mo, Sansal mo ang motion niyo miyayak o tayo bang blue shoes kiyang kupurpula kumain. Nabil ka gis kasambal tayo lang bikak masa ni bilman miya. Mo na ibang patrola ibilman. Leo ka prayang ay tungal wow. Melal wan kan kami. Honorable member kan o melal Pohnpei kan bayan patrola tayo. Mo Mr. Speaker mo masan mamiya mo
Dragon Patuan business community of kaya anso niyan sa Dragon Patuan business community kaya nek pasangar kaya business community eu punya naramas dan Pohnpei kan eu punya naramas. Even niyan so piluat bangko purpurla sa WhatsAppan Thailand sa WhatsAppan pemakai pan filmen kila mo sudah mau sangat trial letter pila kita kasialan ang parbicu. Oke masuk mabui pakon pan pilihan kilong burail paling maron ba consumer amoin song todo me wiya kapunot pan consumer ong wiya ban tama mi igak patron kelang tama Honorable Movik kami ulia pecah song-songan men apa tribal anak-anak kau yang getrail nan tawan getrail maganet nan stoa songon kisin kopunat kay mami awan masih ada main sudah magang morong kapot kisin kopunat buka silka morong kisin tewa awan masih ada awi mi kas-kasale tayo songon kisin kopunat buka kaya anso mabilkan uyang yang ingin momen namen dang kate batet itu sana termana bang kate eksentro ayat tu waksin aramas taber nganet mo niya sansal tawa songan apa buka when it comes to business I'm one of the biggest supporter of the business community igak patrawan meleblaw na itungol sent kinpurtiyan nan business ka amelal business law ini patrawan istrin memenataikin yang business community ya kaya anso nan maluat sudah bilkin sonang mau bagi eu bali trailgen anak ini eu bali itu makasampal trai trai ai mi kasampal ke nian imen patrawan anso wan bilsan saleng kompakapai Belal puyin may bilkan yang utungan tanan business community i kasampal ki kali koros imen koros ang poita imen koros ang kak insanang mo itu kak bil wiya umot wasar wiya ulia pemen ayam bampil manokala miye puyin naramas yu o melal puyin naramas may ulian mo irayan makayong real income level mapil kayong cukup. Are iman ketailan mabangko pura-pura ibilmen bagi maya business community dan yang sawas bagi ketailan maya awal melal pit poinan tips show kan Rana raba kita balance show kaya di government songan trailan dia semua kirtan business community. We have to find a balance between tamamio melel aramaskan mabil to you all. Mie songai nan pilwat mi kilang makonang Thailand puralau tre. Konang ana vuelta main nok limeiti moin bil fine kan pelanan Thailand tre. Metawan magkatailan na otar kasalangan garbage to katailan na otar file kusunat wa trap shooter utan kilang both side mo kanin mabango yaw utan ipurya mo ikilang magkatailan otar shooter metawa tama Israel sinaramaskan yan sumarunet
pan effective. Rabang we are awareness na October and we are campaign silly. Ira kayo, identify wheelater. Wheelater pon, exchange cash pan 90 automated machine. Ika wait na tantak man tato. O display pon item pan na price tag. O masapung lang, wheelater ka pan fine $1,000. Extract change pan beluyawi. Masend siya missing amang complaint, katipata $1,000 pang fine. Ari business ka ni Pilkoy sili socha memen bungki. Ime business ka nita armaw. Papapinta ni customer ka ng fine exact change. Business the private sector so jika yang uya sao. Kasi is magnya uya sao, custom jam magnya sao. Government agency. Bilda show ngata inflation na pete sao kay. Ngata free enterprise. Government pan. Kitila pera ikaw untang amin yamo mo rabang business. Araso unta jo so close ang business yan mo so ang exact change. Mausang $1,000 fine. Market ka pambilana price yara item ka pon. Uch, nai, kep, songkoros anana price iti. Kabilana na ngi POS point of sale. Ikaraban item kan sung Pahrek pon tanakan o ni cash register ka. Point of sale, makampaintan ng point of sale, mag-cash machine ka, automated ka. At soror lahat, tax, o pwede ng kapwew. Kana na paintan ng custom machine, mabangkipan na kores. Ag mga yan, auditors ka ang kutatit, o yet tax, ya pwede ng kapwew. So, just system yung kapampainta na kipan na pon, kana na ping kachora pesang. Kapang kola, imoy na panachki, apew. Wait lang yan, may nakain ko kayo, kapilong ako. System ka po, maturity system. Ang wala palaw, wam, away, kachora pesang. May iwasang mas, pay ka sa larang mo yata dyan, tawagati mo. Up $1,000 fine on exact change. Ar business ka, paninta, customer, ano po yung exact change? They use card. Kung may ng complaint ng senator kan. Ay, may kasumpal ka. May open, masyamang pagkarang private sector kan, kahit minimum wage. Chay pagpagaray ng kahit minimum wage, at chay panut wala ko sunet yung mabili reti aray Pwuhng niya business. Chay panintang ray, yamora bang kachang aray business, micromanage. Pila, ini ko sumpali, free enterprise, fair market value. Yang naman na Pwuhng. Iwasaw, may itong chow-chow ko pila. Tama senator itong kita, wabil kasalil. Abmelil. Chay na open na. Ab, jaman-jaman, business backbone ng government. Kaya makapapain tax. Ama social business kan, ama social bila ramai sahaja. Ab sana kesumpali saya open. Koras yang korang-korang ki apa? Mel ngai membuat ni jauh-jauh ki apa? Aku saja mai koras pungki. China kilang usus. O kalangan mai speaker. Mel kalangan business committee mai yang kacang. Sudah Senator Aksay, ay bang po na si Senator Mobik. Kalangan speaker. Imen lang tame Senator Edwin kasalitan nga po we need a balance somewhere. We need a balance to protect consumers. We need a balance to protect free enterprise. Tame pilo kosane esotro protect business ka. Esotro kiyang business ka protection ay kiyang consumer protection. Esong-esongan kiyang consumer rail pungan mo yata maraman niya. Ari ikosambal kay kayo tay banana matawa master business ka karaba na type yung mumutwasa. They pay a hell of a lot of taxes. Sorry, I shouldn't say that. I take that back. They pay so much taxes to the government. Magtrail bumutwasa. Melel Master consumer business ka pansa ka. Tame ban we need a balance somewhere. At tame even patrowan na isa what pwede pila ban pass yet me ban yan. Kaka-affect business ka iraibil kaya tapo ina na ray ko po ka ong ramas. Pwede added expenses pan miya ong ride. Aktail ka complain ki consumer ka complain ki po inan ko po inan tupso so to me ako try wiya. Aktail me pili aton sangan komot ka en muyaw.
Iko sampal ke puya ke niai patrolong nan legislature word. Taro puyan komong kosonnet yo patotong yung mepit consumer protection. Lel ranward side korong ban taro puya uya will lel met. I magkatayla nanen mo kan. Kay teken kiskisin piece by piece million kosonnet mepan apali consumer. Katayla nane a total consumer protection kosonnet yo puya apali consumer protection in totality. I mebil ban address issue man yoga. Yaramen kutayl ko solong kisin mo buwan sa man ko to complain to me po. Arya ipaki kutaylan ko lang warranty and kiyang chance in business car to hear them out. When ka contribute ang tame kosonnet song uya. Yaramen kutayl bil non totally protective in tame kutayl ban defensive kita magtay yan ang legislature po utani business ka o aramasa ka magtay sasabi siya. Let's hear them out, give them a chance to tell them what they think this bill will do. O kataylan ka find the balance along that line. Kailangan speaker. Kailangan muna ibaan po na siya kumaguto ang magpupurin po na siya mga Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker. Kayo man barawan patang kuburgan ilan cuma dan samurai kalori mia gay businessman laut me yang kecil di kabangan rail bagi rail yang kecil rawat ini ko ketala samurai discussion pilot kami man barawan Legislature Idol flora melmeno sudah baru tu pada laudin concern parada apa na pali bagi di baruan wadah kusen tuat mungkin tak silu dabayu o irama parasang yang ay outside ong sanction portion o sudah laut bagi das Kosana di sure laut sang o gagak sendreu sudah ba laut sang terlakit ibanan gak san me yang kotogi pilot o bni paron yang kotogi ibil mata song rodo ime ai tual florman menu aban paron long iutong kuburgan koros sudah kuburau mai uang ibil momot ko sa consumer ibil momot ko sa business kan ma irai suduk parol lang to tagat kilometer to show ayanan kan survan mie an Pohnpei ari iman udwanta trailing ka kaporelo trailing ka kiya kamidi kawit koros mananen patuan kam yang kamele yum Malawalaw trial me welfare's ong kamadawat. Men bil parawan bag yan sumaw. Trial ngak pokataw kasambalgi niya bang kapurpurla o submatrail ewang kamitian kak lol. Yaraban trial awiyawi o robot long trial attack. Trial yang sawas usang bukat koros saban mawang win Pohnpei. Aimat kailangan speaker. Kailangan masularay pa 13 motion mamiya. Kami lalame masin syakarata patrokan itarer pen kawit kamumutan ko sunatwat. Karatay pa 13 motion yung masansal kamumutan ko sunat riyab kisilisak payo lebeniari isakew LT1 and kapurupur lang committee and R&D. Koros mautung kamaguto masani A uwang masani show motion paitar o esansal makarapen kapurupurlaw R&D committee and korong business kan one business kan koros makak pabilikak Pohnpei pon kailangan Mia kamu floor leader
Kalangan speaker kesabali jungal sekarang wow. Bilmen wow nuki sama jail karyawan kebenar yang pacang jail. Kamu buru ya bukan kak begitu jailan kak wow nuki yang pacang jail. Kapacayang mo bil all kesempal riaman yai naliam the senator elect Lawrence Mr. Henry Mipiliang pacang jail. Speaker jail rejang dia masan ben Main. jail rejang dia masan ben bill. Sansal magkabur-bur lang ang committee na RNP. Na speaker may kolo-kolo je. Nuwa may Mr. Speaker men pasong niyata ka magito bagi jalan ka kumal di sang nanong yakubur o sa palpen o saksit nagap lapisat. Speaker, Doktor o karyaman siya ran maledi o sa palpa na lakap. Amo na iban po na siya kamagito ay iban po na sa Senator Murphy. Kalangan speaker mo imendog ito magtaistro ka apaliala nomination memia yung mo tayo ranat may silu tayo na apaliala ranwat o nagsangir po yung mo inasto ba ang bilal mo in minute isa kabag tayo na apali kalangan speaker Tayo kumalma miniteo. Tayo wewe penero iban leo po na sa floor leader aplam. Kalangan speaker ijungal sekarang wow sa pal. Speaker wagi wewe bena memia ipa pasong withdraw ijungal motion in ran maleti. Karyaman. Chansal makamagitin ran maleti chalar o iban po na sa floor leader. Speaker wow min pasong yata kamagito bag jalan ka ketiyo apali na basic wono mayay nominations karyaman. Karyaman. Chansal ang mga kamagito chalang katiya ng basic wano yay nomination. Karos utong kamagito masani yay uwang masani show traigat katiyal pa nomination o iban po na sa chief clerk. Recommendations per sending committee report number Babki Isaktuala and Isak Silu Mepit. Nomination of Ms. Tizia Pauline Aldes on Board of Directors of Pohnpei Public Broadcasting Corporation. Chansal ang mga report lang siyang committee PWTC karatayban po na sa Madam Chair Senator Mofik. kalangan Mr. Speaker po na iban taula iban ko sa bali ay tungkol sa karutan mo Imen yata ko mo Thailand taula o pukata recommendation in standing committee report number Babki sisak tuaw labunyal riyasak silu o kamanala nomination in Tizia Pauline Altis ang board member in Pohnpei Broadcasting Corporation. Karyaman. Chansal ang mga kamagat mamiya Thailand katla o kamanata itito mayay report number Babki sisak tuaw labunyal riyasak silu itanto yay kamanamanin Miss Stacia Pauline Altis. Karos mautong kamaguto masani ay uwang masani show kamagut paitar o tailban komalti o chief clerk pampas pasang palit kan.
Tried sa paler o insansya long way pa kon masabol mo tried totok. Taka naman ong Stacia Pauline Altis ong Board of Directors and Pohnpei Public Broadcasting Corporation. Usus Asak Tuaw o Sotomawang. Raan mo try ka manalar pinakap. Stacia Pauline Altis. Recommendations presenting committee reports number Pwuhng Isak Bayulayan Isak Silu Mepit nomination of Mr. Jordan Torres to the Board of Directors for the Pohnpei Public Broadcasting Corporation. Sangon mo ibaan po na sa Madam Chair Movic, Senator Movic. Kalangan Speaker, ni sangan mo to Speaker, even Poki Momot and Kamanata recommendation in Standing Committee Report number Pwuhng Isak Bayulayan Silu Meban Kamanata, Jordan Torres, and we are a bill board member in Pohnpei Public Broadcasting Corporation. Kalangan. Diyan sa lang mo, kamaguto, karos mo utong kamaguto, masani Pwuhng, masani show, kamagut paitar, o tayo kat nan masanaban. Mr. Jordan Torres, H. Torres. Motion in closed debate. Chansal magtayo ng tiyer masanaban, o tayo bangkatlan, anusus, and ititon Mr. Jordan H. Torres, ong Pohnpei Broadcasting Corporation. O iban, patrawan pagkakailan komal o chief and patrawan pa siyang palatkan. Sa baler o kak sansaleng way pokon totok the usus on Mr. Jordan Torres may report Pwuhng Isak Bayulayan Isak Silu itanlong on Board of Directors and Pohnpei Public Broadcasting. Sansal may usus Isak Wano o Sotomawang. Raan mo tribe sa pulman kita. Usus Asak Tuaw. So Sotomawang. Koros utung atar itito minute o ranwat try ka manalar Mr. Jordan Torres. Recommendations presenting the reports number Pwuhng Isak Bayulayan Isak Silu Mepit nomination of Mrs. Pelsiba Miguel Istom to the post of Attorney General for the Pohnpei State Government. Diyan sa baler o kak sansaleng way pokon totok the usus on Mr. Jordan Torres may report Pwuhng Isak Bayulayan Isak Silu itanlong on Board of Directors and Pohnpei Public Broadcasting. Sansal may usus Asak Wano o Sotomawang. Raan mo tribe sa pulman kita. Usus Asak Tuaw. So Sotomawang. Koros utung atar itito minute o ranwat try ka manalar Mr. Jordan Torres. Recommendations presenting the reports number Pwuhng Isak Bayulayan Isak Silu Mepit nomination of Mrs. Pelsiba Miguel Istom
Chancellor Mohammed report pa buki odi sa kisu le bnia riesa kisu pe tait long sang committee chain ko kara deban po na sa chairman in chain ko. Lan, Mr. Speaker, wow, iman wiyaga kamagot. Upaga karayaman. Kariyaman. Pagpagtaro karayaman tayo katiang nan kamanaman Miss Michael Isom may tito when we are sa AG Karos mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitar sa ikat-katan masan be Speaker. kami Senator Edwin Kailangan, Mr. Speaker, muna sansal magpahantula o apali recommendation in committee na yay recommend Ms. Isom and Kakuyala sa Walman Pohnpei Attorney General. Oni wow. Pagka committee recommend, the committee will pagpagi sa walang mailuto itong namin amendments. Kailangan, Mr. Speaker. Masyalar ay kami alam sa karatawa meron tiyar sa ulmatayin masan pen nominee karata taiban katla o usus o imen pilpaki chief and pilpatrawan pasang palet kan trial kom malma mediteo. Supplemental usus on report number papkisi walisak riau lebanyar riaisak silu merecommend nominee Pilsipa Michael Isom and Wiyala Supplement Pohnpei Attorney General usus Aisak issue A o Riau show Ranwat tay kamanalar Miss Isom and Attorney General of Pohnpei State Government. Speaker, saya akan pakai My Kubura Trisolar Quorum na kami Senator Perez Chancel magtry ko sa quorum kami Senator Perez. Perez Speaker, so iman bago magtry kati nanasyon pakai iman pakai. Masalar retoror te masote retoror ang iban po na sa kamagito
Iban po na sa floor leader. Kamu floor leader. Kalangan Speaker, imen pagitak jalan kak suspend order of business o katiang ban ng P6 may haison pakair. Saan salam mo kamu kuto kay Thailand katisa ng P6 o ng P6 ye yanson pakair. Kamu Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker, ben bagi tuan wa on gak tutu depan buramai. Ben baron pakairong kamdian sap. Magdaiban tuan ni korong-korong nan wainu niar di sawas. Kudalan gak tau sela korong-korong ki kamamatang kusunat dan beri pabugiri isak payu o pabugiri isak silu. Kalangan Senator Perez, Pakair, Sanger, Chairman in SAP, Pwuhng Committeean SAP, kalangan in Kupramay, lo imen, kongongayaki, koros yan yang patyang, korong-rong. Kamu Senator Mobik. Kalangan Mr. Speaker, moin isituban pakairap imen uya pwegi ay uya chairman in delegation in Kitri, moin imen iban walianti delegation in Kitri, o uya at kapungong kayo moin lieutenant governor, o kapna pwegi foresight mera supplement ki o itiata AG pukoyo me executive utana na yan sa word. Ipil kapung ki itito itiata liyaman apsang win kitri. Ari met makareta imen walianti delegation in win kitri. O wiyat kapungong momotwot pweki sabol mo may lutut makarayang kamanaman lan namini o ngayi ranwot. Kalangan ng kupromail. Kalangan Senator Mobik, miye memedyang nani retoror, dahil sa baltala pani retoror o ipan po na sa Senator Edmond. Kalangan Speaker, mawa min patyang sakartaan wawakan ma komunitiyang kiyar mawa ngapanagis kapreto wawat nan mall sakartaan wa wangkin komu Speaker floor Lieutenant Governor o honorable members kan karos tami pagkikita yan so point kak yang pilbinyang yakap kalanganin members kan karos pwede ititar yaman mawya board member in telecom o broadcast o ya Cherepino pinakapo manakapo menatro yaman kalanganan kamti amay ucungan ta itita me huya usang ren kapinay Lieutenant Governor kalangan ng kupramain iwat memen ew kiyang momotwat. Mr. Speaker. Kalangan ng kupromo Senator Edmond. Mr. Speaker. Sa karatan kapung o Senator ko. Kamu Senator Edmond. Kalangan Mr. Speaker. Ona ni Roror main megon men patawan main ansyo ki samala trail uya kamu ketiyo wong sabol trail staff na kayo main pil konang pil main pil uya ira ka to yo bagi main ni mo uya pem ka trail uya Speaker main men bagi main ako nang Israelan and Kadiana na we have an evaluation on sa kulmatay tong totong. Puan utang kaseleta me ako diyo me ete we have an day kasal ta me kaya le kaya ta me kaya sitwale. Pero main ako nang tren we have ni trap ta. Pwede puro tong katray lo kitang pen ta me men
ale kiti we have been kasautan Pwuhng amoin we have been evaluation and bilgak Pahrek ang tama kaya bilgak expect sang executive branch. Wag etabil momon me sabul material we have aga wag ya tay kamana tamoni ya tay bilban tola don tama mi. Pero pagpagwat Mr. Speaker mo ini ban pagpang promi o melel officer leadership and kak nuya peyo evaluation and kak uyang sa ulmatay tron da tong ka o ma bang koneng uya pe kan ma koneng Israel kan me san salmo ma Israel puko kan sikla sang sikla tolul Israel bil kak pe ona se kan Israel ni momi utan uya peyo we main tama kayong kasambal ong pilpitan sa pulmatray dotok moin moral in Israel tron dotong kan ay inanan kasambal ma moral ban mawa pitan dotok an utan mi re ime uya ke pakpak wat ko ki iret yesem ong melel staff niyan sa Israel ken peona siya ki totok mau kasau tapo ina rai inanan bilkin kapung kayo kasampal ki kakonangan uyaw ni momiyo ba ma bang uyaw ya sudah pe kasal bang kagan parat ri imet me men tagi en ka kuya reyo me option speaker en ka purkalangan o pakata we ate minimum yo me Israel pokata kaya Israel absolute check mau uya ben totongkan me Israel staff check kan uya re ire tu ta inanen ka jompal ke bo ki mi staff me bil Pwuhng ya mi me kapung ke ab ni an so water bil concern ke bo ki affecting moral me bang ka uya uyang office pergi, kami ame bil kacalnya me tetongkan merabil uya bil inanan tu ibil sudah kau naik pasang, pergi sudah kak patroan te patroki kai staff, hari ini patroan memain itu mereka yang kau yang Thailand uya evaluation ons, tuan tetongkan Thailand kak nian semua reban tolo wapali poinan tuan tetong kan kak sensal mau karape nantoro boy pada biluya kita irat mengambil kacau ni yang semua kita panggil kamu betul. Imat bagi panggil Mr. Speaker kalangan Senator Edwin on concern Masanjal Option Speaker and take note of that o eukiyang Vice Speaker of Floor Leader Amelal Chairman and Finance wagi epitata poy-poyan tron to Speaker kamu Senator Simna Ibin kesabala tunggal Secretary Wow, wong kun kumi Floor Leader, Honorable Members Karusian, Kapatrayang Lieutenant Governor, Congress elect Lawrence Israel kan mepatring try. Ay tunggal retoro riagis, may min patuan ang sip. Kayo ba wiyak kamakit? Kayo kitay mamasani nan ay wiya uliban wiya legislature ang sukset. Sangat ni kayun par lalu toran wot taken kati poinan tron to re iretro magdal kat kati lel ran wot melel Israel tron to kan me subai changon pugokan ma pali kirtan government lel toran wot so to me ko taika kabali re kamagit me bang wiya minta ma panapal ab en wiya tipsi to Tokyo me bangkak apali irang kapal magdal subai ran wot Iminuya kama kita buang Committee Finance the Israel kan me kenapa li billion cent mereka kerobata uya beyo merebang kakapali yang poinan tron tetok kayu ibang karasaraski FSM 45% Israel tron tetok ranmo din sana mau kaburedong state leleto ranmo tekati patet soto megot basa pangpen nan patet tiring soto megot Pohnpei state kau nak tang tron tetok. Hari imenuya kamu kerja met
Chairman of Finance yang kakuya roporop Pwuhng kakapali irang kapal me Pohnpei supaya melel irailkan bawiya togen government. Karyaman. San salam mau kamu gitu, oh mia karyaman pe, koros me utung kamu gitu, macam ni yai, Pwuhng macam ni show, kamu gitu paitar, oh mia macam ni pe, Speaker. Macam ni pe kamu gitu, Hey. kamu Senator Pahrek. Kailangan di ujung mata-mataw kamagit na miye o makamitivan patroyanan kamagitay men bill check na jamatay pasan kusenet and general provision patroan me moron par limau goros koso and boynan tonotok panuyawi apsang kailangan yung lelemet provision would check kakailan bawiyawi. Ay mi patroan ng kabataan iran PPM mau sanjaler. Kailangan si Speaker. Kailangan masular ay bantu tingtu macam pen. Speaker karyawan ay jungal kamakit uya mengkataman. Maing. Dahil tingtu macam pen kamakit mesang seminar o sanjalamau o banasai yang Committee on Finance. Koros me utung kamakito macam ni ay Pwuhng macam ni show kamakit paitar o paku saya yang Committee on Finance. Kamu Senator seminar. Jungal karyawan ni retoro uya mengkataman the reminder orang committee kan dia ben patroan ay jungal wow chairman kan ire kan tekamontang ko sendet kan patron ng committee kan angka kamakit met main delegation par riau mie kay kamakitin ko sendet mesai kamakit kalangan Speaker. San salam mau kamakit men kataman sang Senator seminar kangongong chairman kan Thailand kan apali kamutan ko sendet kan pweki ansho motomotalar o euya pagpagyu o iban Pwuhng pagpag mamia. Mia iratoror kamu Senator Loyola. Jungal sekarang kata yang saya boleh menguikan dan menguatkan yang toror la uya jungal sekarang tahun wang kerjaan kabinet o Congressman elect Lawrence o irailkan koros belakang yang kedainan kalori. Kayu menyang Pwuhng kapengkan nentuan ketok lap kanai nai makdai sabulman gitar ongni sabulman kabina o karyawan kabina ititakan nentuan ada kamana lar apa dia lar yang kaksensial na record itu ngal kapeng ira epitreyo me ipem ira kasampal oyeke pidata sabulman tail wasama ganapali irail kan magin kotraila kosennet me jail essential memia project you me earmark yang jail extension to renovation sombare riau sama le ranwat sai komokit project wo patpata no one tala 250,000 when napali anan karwarukan o anan kasampalkan me jail pil ko ya ramukat met pit Apol ben wasan apali li tesiraben kan mebangen custody enter access yang wasa mawalakan patpatoya and gak toror la o uya wasa toror ira and gak sansal ranwat Speaker me bil paluwa bil topera pali irail kan me angem mental disability eri karbo Butan siang try koros mangi patruan me song naramas poko sutok kono yang railan Pwuhng irail ko me tua di song try dari iban pagi ni wawo karakarak Committee in Public Works and Trade question net you me moni you makamana manlar patpatoren TNI site komoget tena project wo makier sombar riau sama o utupen kami tu mabel koneng finance and bilang yang punya banpit belian sen romben sen Join kami tu riau on kak eupene osong robata status in project wo
o namonio yememor te evercolarix was imat may yagi tong Kariyaman Chancellor mo kamagito. Koros mo utung kamagito. Masani Pwuhng masani show. Motion po ita. Try kat dan masani pe. Kamagito. Pag committee in PWTC o finance and try kata kosunet yu me wawa one monitor la realop lumanan. Mepat patro TNI o moni waban apali Division of Correction and Rehabilitation. Concern wo monio wo reilar wo tame sa ikintre trip katok and wasawo sa ikintre trip ki. Miye ito masan be? Kami. Tayo minan masan be ni Robo. Miye peitak sang Chairman in Finance o PWTC may bitata kamakit mamiye. Motion close. Ay tungol peitak mo in muma initiator in motion mo Senator Loyola kak patrowanta nampon ko son to monio patrota sang yawasa Pohnpei state patrowanta monio te contribution sang national te mo imenwe ki otna ipil ronga tamemia monio patrota and rehabilitate. Saya kat-katanan masan kamu Senator Loyola. Speaker, ime itong alkawa ito patro ko ni sa mo. Raibana yung tiyanay, pisirukpen project what ang bansan sa lang. Patro siyang yung CIP te yawasa, the state funding yung mo ganun. Apun tuan source mo kotong yung project what magiyar sumber riyaw sama. Niya mo ni pagkamanaman na yung o bil kisan bil miyayar kamu gitu ay masakin ini bagi ini yaga kamu ko kamu riyawan ka patulang lo tre ko tam ko Kailangan Chancellor mo Madam Chair Wayne Wow kailangan review be Senator Loyola pag-silent chair kailangan speaker Masalah Taiwan rutungiti kamagito suskila koros mo utung kamagito masani Pwuhng masani show kamagat po itaro pagpag masansal sa Senator Loyola panasahin na ang committee in PWTC of Finance. Kamu Senator Loyola? Kailangan itong aliragariyaw met speaker pit bukit lapi yung Pohnpei kawana kan patyang reawaken ng Micronesia na tanan siya yung way masin met yung Micronesia games. Hintuan rong apar o kaso-kaso ipanekan yan ang social media ranwat. Namun matana kamu gitu solar nakasyaw. Official communication yo and kak miya siyang pali mautana pali option kabna te uliban Pohnpei nan council and kak leletong legislature ko Thailand kak yang woyo kumangi tama uyuyawe ko lelan shawat say te tamaw yu ko nang siyang leletong legislature me yey me melel kamatong waban kawud tabang kasawla ayimat may paki kuma committee yu tam niya committee makona ma health and song and roberto ananakan buan kakan kawait legislature sang met patrol kalangan May karyaman pen kamagito Karyaman pagpagtaro karyaman may pitata micro game may yay cancellation in micro game and committee one chair kata o confirm micro games would melala cancel teban wiyawi ikamelala me appropriate wiki me kau na bin tryden kat kita sent o akondeng tryden entertain motion me arta koros mo utung kamagito masani Pwuhng masani show motion po itaro Kamagatwa pa na sa ang Committee in Social, Cultural, or Tradition or Historic Preservation. Kami, Senator, Masalara, iban po na si Senator Johnson. Kailangan ko mo, Speaker, amo na iban daw la, kapanga kono.
o ay kaping bil to kayo o yang ay senator ka koros o koros may yang trial nan wasan yakupur tawi alam na ay kasi ni reagis me imen patrawan tamon koros epita post office kitrik terlayar lala mia me watare kokon kitrik kawela rimen kena sign eu committee and luka ito EPA te iskan makin kak Keriaman. soangkan masyuda na samin o soangkan mo na rosano mo o environment and eu pena o eu de koronga EPA po rangkak kolo track ta post office po masyuda mo kitrip naman me uya ta somo me kakke me alarmas mi me kasaleta ta me receipt even the tarawe kay mo kitu ko wala pitolong lala me lang nan ko kono armas manat wala tukso wat sa kokon wat ni mo sa rawiyo kasle yang ton momosyo ako kono When Mark trial and track tamet po post office tiran song magin go tong ren aramaska kak tuksoon to kak monga song kan kaka ayay rang kapunod na imen kana sign ng menya committee ma koneng and look at to mo ni pi magayo kana trial and we oversight on imet Chancellor mo kamaguto koros mautung masaniyay Pwuhng masanisyo masanbe masalar Chancellor mo kawait mamiye o pagpagwo ipan pagkita and assigning committee in health or environment and climate relations miadre iratoror Speaker, Kamu Senator Carl. Kailangan kubro my speaker. Ito pa ranwat kay ralar session, special session wata irator word kami nila may karwaro. Amuna iban patawan ay kaysa pali sa karanwa pan kubro mo. Ibilman lukayang wawat irail kome yang pateng nan kaler melel saulmen Pohnpei karyawan kabina wulia pe usus tan deputy laut in usus number Riau Mr. Lawrence oral kan me patanan kaleri Mr. Speaker irawat pidata Pohnpei Port Authority ni aso ma COVID lel Pohnpei mia Kasanti kay Pwuhng Pohnpei Port Authority. Pohnpei Port Authority ari patungan sang kapukaki me agency kan mautaan kan pukaki. Kita mayaw ta sang COVID absabis puko PPE so da kapurayang agency ko. Ewiya ira karwarumet puegi essential me Pilnan wikat, miya pungulan kopung malang kopungan na besam. KSU mamiyanan pungan Pohnpei yo national government isiman ke mana-mana yawasa mana-mana cabiyo iti. Nan puitan kopungan kasana iti mana-mana na besam ong sabun matay wasan peitin sompir. Esangan sume sompir peiti o ititi niyaso me Israel pasin saya kan bisek sang custom murun mo o nananso metata ko wiyawi PPA te Pohnpei state mesabol ke mana-mana sek ari pergi ira kasempal buka dia wiyawanan COVID kedai mayaw ta sangar COVID essential mepukuan PPA pampleu cela pala ong appointment security integrated FSM pampito isang lala akapal may rail agency kan so by ranwat
sabis merakan pada wana yang sopan pada udah Pohnpei I cete makin lot isang sabis pukat merakan puan kaya rai tunggal contoh tok Mia men Pohnpei kay kakao malti sangan na rai tunggal tok ngai tensi pukat dari kami din PWTC nuwawo karak-karak engkak pado yang kejang nan tatok wot o ewang PPA o agency kan koros pilipat yang CFC buat kawasan tu bukat pil saya rata wasam CFC buat tatok o ye ma tatok kan mepet sang agency bukat buat COVID ani ada isolakan nan COVID atau tatok buka koros dan bil ko berbulang agency ko Puran po sila tatok ma merapag Pohnpei na napulpen so bakan o sombirkan magan apaliyo to kapuyakan me tasan o karkaro sa men Pohnpei na nasokan ay tungal met speaker kalangan kuram Chancellor mau kamaguto pagi mayor karyaman tak dahil kadlan ano sus koros mahutung kamaguto masani yai Pwuhng masani show motion paitar masani bek kamu senator mobik kalangan speaker kalangan senator Carl pwagi I mur rongata I rawan rancho yo iko sampal ke pwagi katel koros pwagi me private sector I rail me apa li yang katel tatok magdrive mi milala po yung ray po point tax o employment in tinaramas sang private sector. I karapan I kamelele mamay na isa what ekononger katailan kati makila chairman in R&D as a tumiya po may ekononger katailan kati privatization in some services government kolokol. And pura lang private sector ka pura nung apali. Pwede katailan I basis in economic development private sector. Aro katailan mo in privatization pili wana na yan. Katailan chapta look into when ka apali o bukitin ang kosonet stamo PPA buya ang sa what for entranter taula o atiasang private sector tatongkan memiya o ngaramas. Ay met men saban taulan nan korong oto katatamu yung kalangan. Speaker. Masalar Benirowo. Speaker. Kamu Senator Pahrek. Kalangan speaker mga kabatayang tagsitigitag. Ma sandal rew melel o iman paron pagma pagya karwaru rew makamadiban taula o pali Enggak sensel jam nian cuma private sector gan rail kapomali rail di ansewat PPA me utu ya sabis ri malengkak jaga tu boleh kami berdua me kagak siapkan ban sang rail lo bedalangu ban kak siapa boleh ni rail lo tapali armaskan talang tu sang siapa unisap Amon pilaut lah, hari amon pilmier ronga parma miaki mi kambani shop kagar rasang Pohnpei. Kabadayang kaide kongot management me korong wajan laktoka. Angak will say board mungkin kosana di we have the talk o management right and force. Angak kabadayang motion na magak regag report tan jong matam magkaban extend special word and special word amaso and special morin jamat kalam si speaker Kailangan Chancellor mau iran kapatabat may Senator Pahrek masular ay pan rutung ti masan Benirowo koros mo utung talen rutung ti masan Benirowo masani ay Pwuhng masani show kamagit paitar o Chancellor makamagit tapakpak mamiya siyang mapitata shop siyang Senator Carl kapatapat siyang Senator Pahrek
panasay na ang committee in PWTC. O sansal may pagpakuan kak report to ni wan kak koros wiki kapal magtay kak shobay may bitata shob. Miyadre iratoror. Motion around with it. Speaker. Kalangan mo na ipan po na sa kamagit mamiya. Yan kak sansal may supplemental consulting session pan yung siya kilalakap. Hayman kalalabag rin chairman kan. Mamiya anadapan ka Thailand Pwuhng session lakap tag Thailand Kaira Ranwood. Melel chairman kan magating kawait pagi motion maban main floor pan kat kilon de batong alang moron met aban wakubura mile. Kamu floor leader the kamu chairman in finance miya. Ang committee mo ni my speaker ambil cara gila mag-child kam sa kala session what's run which. Okay. Speaker. Senator Edwin. Kailangan speaker mo na sa salma miye report ko berbutong committee. Bayan ka kapal tay patawan may iba nanti yang kapretong nan session what. Ay email Thailand kak na Thailand tu pana lakap o sebenarnya nanti yang ma report mapit ong personetin rap sakaw makabur-bur lang kami nakakapil kapal lasa nga mo na sensal mo rin mga watawat karyaw nga patrolong ng kalento Jay watawat kayo ilaro miyak siniraya kay kara kaya kubur-bur lang kami tiyo tama staff inform me may irail kot kotoga buwan kakapal lang ng session mo ay may napalisang irariyawa po ete monon ay pagay magtagak level sa balpa na lawa Sansal makawait riyaw may sansal Sige. patro mo Thailand shoot. Kamu Senator Perez? Kailangan naman Pwuhng ko biye men namani me committee abaliero robot mawar sinwasagay me kabur-bur gila magtagak pil abaliya sang nan special one. Speaker. Reporto Shiner. Saya kapadi lakap. Ma ban gag lelam ban kuburgan tau dia wari sekpaya mun kak lakap. Na. Lord Leader. Kailangan wow sebal men betul naman tu motion no jal sebal pinilakap klog isek masaksit. Chancellor mo kamugot mamiya Thailand ran muleti sa palpen lakap pweki miya tatawang kay mag-trial anana shopay. Koros mo utung kamugoto masaniyay uwang masanisyo kamugot poitar o Thailand muleti ro ban sa palpen lakap klog isek. Committee in chain ko nan conference 1.